Pozdrav youtuberi, u ovom videu pokazat ću vam kako da proverite da li je aktivna trim funkcija na vašem SSD disku. Trim funkcija koju su donijeli novi kontroleri SSD hardova omogućava da njihove performanse ostanu na inicijalnom nivou tokom dužeg vremena korišćenja. Windows 7 nativno podržava korišćenje trim funkcije na SSD drive-ovima, dok Windows XP kod njega naravno to nije slučaj. To je i osnovni razlog zašto na računarima sa SSD drive-ovima ne treba da koristite XP svakako. Sad, zašto treba da proverimo da li je aktivna trim funkcija? Naravno, trim funkcija treba da bude aktivna na vašem SSD drive-u jer na taj način produžavate njegov vek trajanja, naravno. I sad kako to treba da proverimo? Idemo znači na Start menu i u polje za pretragu upišite cmd i otvorite. Zatim kad otvorimo novi prozor, ovdje treba da upišemo sljedeće. Pa da ne bi ja sad upisivao slovo po slovo, ja sam već upisao ovdje i samo ću da prekopiram. Idemo copy. I ovdje sada paste. Ukoliko je rezultat 0, znači da je trim funkcija aktivna. Evo vidite, rezultat je 0, što znači da je kod mene trim funkcija aktivna. Naravno, ukoliko nije aktivna, to možete da aktivirate i ručno na ovaj način. Evo su komande, naravno samo copy i ovdje paste, enter i to bi bilo to. Naravno, kao što vidite, kod mene je trim funkcija aktivna. Ja ću ovo dole upisati u deskripciji, tako da ne morate da kucate. To bi bilo to i hvala što ste gledali. Pozdrav!